laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات أحييكم بتحية الإسلام وأسلم عليكم بتسليمة الإيمان قائلا لكم حبا واحتراما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله جل ذكره أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يبتي الله سبحانه وتعالى كنكو الله تبارك وتعالى تبدو إن ودين بي آدم ودين جلبه كنكو الله تبارك وتعالى nemin ɗo e dow meɗen nemaji ɗuɗuɗi nemaji yaajuɗi en seedike wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal ngal foddi e maggal sina kanko allahu azza wa jalla gooto en seedike kadi wonde nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam koɓe jiyaɓe makko kanko allahu azza wa jal woɓe nelaɓe makko kanko tabaraka wa taala ɓen toromo kanko allahu jalla wa ala yo ɓeydu mantore nden e kisal ngal e dow nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe e ɓengure maɓɓe nden e dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala manin neɗɗanke artuɗo no ñentina oɗo sunna maɓɓe ha ñalande dargal ara yeeso ɗum e ɓawa en salmodirde ngoɗo salminago islam inchallahu jalla wa ala yewtere meɗen nden e oɗo kikiɗe tedduɗo e ballal joomi meɗen kañumma e hawrindinande makko yiiloto e toɓɓere nde tawata unwanu mayre on وعقيدة أهل السنة والجماعة في الولاية وأولياء الله وكراماتهم
بمعنى ɓangingol ko honɗum woni finde ahlusunnati waljamaa e hedde ko wi'ete waliyankaaku e hedde ɓeeɗo waliyaɓe allahu subhanahu wa ta'ala kañum may ɗeɗo teddule ɗe allahu tabaraka wa ta'ala o waɗani ɓe ɓe nganndi ndeɗo toɓɓere ko toɓɓere nde tawata ko hittunde himmi moƴƴan e toɓɓe finde ahlusunnati waljamaa haray ko woni gaya kañum oɗo muhadara meɗen mana muɗum ko woni hadaf meɗen on e ɓangingol e suɓagol oɗo mawduu ko piiji tati awalan ko arraddu ala firyati ahli albidai wal ahwa'i bizamihim anna ahla sunnati waljamaa la yuthbituna lillahi awliya'a wala yuqirruna lahum karamat. ثانيا بيان حقيقة الولاية ومن هو الولي. ثالثا إيضاح كيفية اكتساب الولاية منامون هنا أرانيري كتاوة كدوني هدف ميلين يسبق الأوضة موضوع وفي رتبل ndeɗo ajande e ɗeɗo tooñe kañum e ɗeɗo penale ɓe ɓeeɗo yimɓe bidayankoɓe fawi e hoore yimɓe sunna ɓen e aajagol maɓɓe wonde ahlusunnati waljamaa kamɓe ɓe tabintinana allahu tabaraka wa taala waliyaɓe kadhalika wi'ugol wonde ahlusunnati waljamaa kamɓe ɓe qirritaki allahu tabaraka wa taala no waɗana ɓenɗon waliyaɓe makko teddule bimana piiji ɗi tawata ko piiji ɗi ɓe watta hara ko ɗi jama on ɓe wowa yi'ude e gandi ɗum ɗo ko hunde nde tawata goto kala e meɗen nani ɗum yimɓe bidayankoɓe ɓen heɓe jogiti wiwgol wonde yimɓe sunna ɓen kamɓe ɓe gomɗina allahu no mari waliyaɓe tawi noon ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko hanande ñorteɗe ko hanande ɓanginanede jama on ɓe anda wonde ɗum ɗo wona ko selli noon bal ko woni tigi tigi yimɓe ɓe tawata ko tabintinanɓe ɓen allahu tabaraka wa taala waliyaɓe ko ahlusunnati waljamaa ko woni ɗon kamɓe ɓe tabintinir no allahu tabaraka wa taala tabintiniri noon ka deftere makko teddunde woni ka alqur'anare ɓe tabintiniri kadi no nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tabintiniri noon ka sunna maɓɓe tawi kono ɓeeɗo ardiɓe moƴƴuɓe ɓe faamiri noon haray hunde ɗin mene nden ko ɓangingol ko honɗum woni ko wiyete tigi tigi waliyankaaku e ko hombo woni wi'eteɗo waliyu allahu tabaraka wa ta'ala hunde tammere nden ko ɓangingol kadi ko honno woni neɗɗanke no o heɓirta nguɗo waliyankaaku ko e laawol hongol walla ko e laawi wonɗi woni ko o rewata haa o konte jiyaaɗo e min awliya illahi jalla wa ala haray ko ko yowondiri e ko ko wiyeteeɗo alwalaya e anni si innama alwalaya ka haala arabu wona kermokoɓe luga ɓen ɓe ɓanginiri noon wono ardi noon ka lisanul arab libni mansour e wono ardi noon ka mujamu maqais luga libni faris ɓe maaki wonde aslu oɗo alwalaya bimana ko kalimata dullu ala alqurbi ko konngol ngol tawata ko tindinaygol faade e ɓattagol wono cheikh mouhammad amanul jami rahimahullah ɓe maaki wonde ko kalimatun tadullu ala alqurbi walmahabba bimana ko konngol ngol tawata ko tindinaygol faade e ɓattagol tindinaygol giggol ko ɗum wiyete alwalaya yani si innama alwilaya bi kasril waawi ɗon ko wawata wonde ko assultan ko laamu amma si innama alwalaya tawa ko bi fathil waawi ɗon maana muɗum on ko almahabbatu walqurb
mana muɗum ko giggol yiɗugol kañumma e ɓattagol ko ɗum wiyete alwalaya ka haala arab ono noon alwalaya ka sharia dina islam karmo koɓɓe ɓe maaki wonde ko martabatun fi ddini azima la yabluguha illa man aqama addina zahiran wa batina bimana ko martaba mo tawata ko wondo ka dina allahu tabaraka wa taala on ɗon martaba ko martaba mo andanɗa hoore ma wana soodeteeɗo ko martaba mo tawata kadi wana mo andanɗa hoore maɗa ko okketeeɗo immorde e neɗɗo ko martaba mo tawata kadi wana roneteeɗo immorde e baabiraaɓe walla e soriraaɓe bal ko martaba mo tawata la yabluguha yottotaako mo few hewtamo illa man aqama addina zahiran wa batina si wana on neɗɗo jimnuɗo kaano diina allahu tabaraka wa taala o jogiti ndeɗo deftere allahu azza wa jalla woni ndeɗo qur'anare o jogiti oɗo sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam tawa kono haaniri noon tawa kene makko e gundo makko o fof no moƴƴi ko ɗum ɗo innete alwalaya amma noon si tawi hawri innama alwaliyu oɗo mo tawata ko giɗo on ɓattiɗo on alama o ɓe maaki wonde alwaliyu wana woni noon alwalayatu ko kalimatun tadullu ala alqurbi walmahabba idan alwaliyu ko alqaribu almahbub alwaliyu ko on ɓattinaɗo ɓattiɗo mo tawata ko yiɗaɗo ko on innete wali idan sinnama waliyullahi azza wa jalla ko insanun qaribun min allahi tabaraka wa taala mahbubun inda allahi jalla wa ala ko jiyaɗo mo tawata ko ɓattiɗo ka allahu subhanahu wa taala mo allahu azza wa jalla o yiɗi ko oɗo innete waliyullahi amma noon tarif alwaliyu tarifu lwaliyi on shar'an cheikh mouhammad ibne aman aljami ɓe maaki wonde si tawi hawri en ndaari en tawa allahu tabaraka wa taala qad tawalla lana tarifa alwaliyi allahu tabaraka wa taala kanko tigi woni ko fawtani en andingol en ko hombo innete waliyu nden ɗon hunde allahu tabaraka wa taala accirani nde karamokoɓe ɓe bal kanko tigi ka deftere makko o ɓanginani en kanko subhanahu wa taala ko hombo innete alwaliyu kanko allahu azza wa jalla o wi ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum albushra fi lhayati addunya wa fi l'akhira kanko allahu azza wa jalla o wi wonde ala hey nane e anndi oɗo harfu komo tawata ko tindinowo faade e findintingol kala neɗɗanke mo tawata ko neɗɗo welsindiɗo e anndi le joomi meɗen tabaraka wa taala o gollitiri oɗo ka qur'anare makko wu fi ɓangilngol huunde nde tawata ko hittunde moƴƴa nde tawata neɗɗanke kala neɗɗanke no haani heɗitaade ɗum fi yo faamu kanko allahu o wi hey nane inna awliya allah ɓeeɗo waliyaɓe allahu tabaraka wa taala ɗum woni ɓeeɗo ɓattinaɓe ka allahu tabaraka wa taala ɓeeɗo yiɗaɓe makko kanko allahu subhanahu wa taala la khawfun alayhim wala hum yahzanun kanko allahu o wi ɓeeɗo kulol wonoyta e hoore maɓɓe ñalaande ɗarngal mana muɗum si tawi hawri ɓe aroyi ñalaande ɗarngal ko ɓe yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ko ɓe hoolotoɓe holne ko ɓe yimɓe ɓe tawata allahu tabaraka wa taala wernoyeɓe e berleji tedduɗi berleji ɗi tawata kulol suddoytaɓe ɗon ko hoolare kañumma e welo welo woni ko ɓe heɓata o wi wala hum yahzanun ko ɓe yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa kadi si allahu tabaraka wa taala yoɓoyiɓe joddiji maɓɓe ɗi ñalane ɗarngal ko pellet ɓe sunotako fi piiji laawiɗi ɓe ɗin ka aduna ɗo si laamu laawinoɓe ka aduna ɗo ɓe sunotako fi ɗum si jawdi laawinoɓe ka aduna ɗo ɓe sunotako fi ɗum si sonnajo laawinoɓe ka aduna ɗo ɗum suninoytaɓe si geɗal ɓe laawinoɓe ka aduna ɗo ɗum sunintaɓe
madama joomi meɗen tabaraka wa taala jonnoyey ɓe joddindi tawata ko yona e ndiɓe yo noon kanko subhanahu wa taala ɓaawo o ɓanginande e yoga e ko o marani ɓe kanko allahu azza wa jalla o ɓanginani en noon ko homɓe woni ɓe waliyaɓe makko alladina amanu wa kanu yattaqun kanko allahu tabaraka wa taala o wi ko woni waliyaɓe makko ɓen ko woni yiɗaɓe makko ɓen ko ɓe yimɓe ɓe tawata ko gomɗinɓe ɓen ɓeɗo yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ɓe gomɗinimo kanko allahu tabaraka wa taala no hani gomɗinirde ɓe gomɗini kadi malaikaɓe makko ɓen no ɓe hani gomɗinirde ɓe gomɗini defte makko ɗe nde o tippini ɗen no ɗe hani gomɗinirde ɓe gomɗini nelaɓe makko ɓen e annabaɓe makko ɓen no haniri noon ɓe gomɗini kadi ngal ɗo ñallal sakkitoral woni yawma alqiyama kadalika ɓe gomɗini kadi oɗo koddoriye tawi ɗum ɗo fof kono haniri noon ɓe gomɗini dendagal ko ɓe wiyaɓe ɓe gomɗinko alladina amanu o wi wa kanu yattaqun ɓe laati kadi tawi ɓe hulamo kanko allahu subhanahu wa taala mana muɗum ɓeɗo yimɓe hulayɓe mo kanko allahu tabaraka wa taala ɓe gomdinimo kanko allahu subhanahu wa taala ko ɓeɗo woni waliyaɓe makko ɓen kanko allahu azza wa jal se ndaari oɗo tarif o kanko allahu subhanahu wa taala o waɗi ko tarif mo tawata himo yona en hato jina e yiltitagol e tarifu hay e goto ko wona o koɗo waɗi karamokoɓe ahlusunnati waljamaa waɗuɓe ɓen tarifat ji ko yowodiri e ko wiyete kon alwali ɓe dendagal maɓɓe si en taskike tarifat ji maɓɓe ɗin en taway ko ɗi mahi ko hoore oɗo tarifu mo joomi meɗen tabaraka wa taala o waɗi wonnoon si tawi en ndaari wona oɗo karamokojo tedduɗo woni cheikh mouhammad ibni jariri tabari rahimahullahu jalla wa ala ɓe maaki ka tafsiru maɓɓe woni jami'ul bayani an ta'wili aya alquran ko mujallad 11 ɓe jonni en ta'rif ko yowodiri ko wiyete alwali kama cheikh mouhammad ibni jarir tabari ɓe maaki rahimahullah wonde ko wiyete alwaliyu ko man kana bisifati allati wasafahu allahu biha wa huwa alladhi amana wattaqa ɓe maaki wonde ko innete waliyu ko on neɗɗo mo tawata o laatuyke wondude oɗo sifa mo allahu tabaraka wa taala sifori nguɗo waliyanka ko woni oɗo alwalaya man kana bisifati allati wasafahu allahu tabaraka wa taala biha wa huwa alladhi amana wattaqa ko kala on neɗɗo mo tawata o wonirino allahu tabaraka wa taala sifitororimo noon nguɗo waliyankaako ko hombo woni on ko on mo tawata o gomɗini o huli allahu tabaraka wa taala ɓe maaki ko oɗo innete alwaliyu imam ibne kathir kamɓe tigi hoore maɓɓe ɓe maaki ka tafsiru maɓɓe ka mujallad ɗimmo ɓe maaki wonde yuhbiru allahu taala anna awliya'ahu hum alladina amanu wa kanu yattaqun كما فسرهم ربهم فكل من كان تقيا كان وليا لله تعالى كما إمام ابن كثير بماكي واللي جومي من تبارك وتعالى هم بتيين أورو آية والله يديرو آية وند بيرو وليا بمكو كانكو الله بيوجوغي تيبنكو وليو كمكو بدينا مكو كان إري تيبنكو وليو كمكو هروانا بيهم بنيومي بنكو وليو كمكو wonde allahu tabaraka wa taala wi en ko woni ɓen ko alladina amanu wa kanu yattaqun ko ɓen ɓe tawata hiɓe gomɗini kanko allahu tabaraka wa taala hiɓe gomɗini dendagal kadi ko ɓe wiya ko yoɓe gomɗin wattude ɗum wa kanu yattaqun ɓe laati kadi hiɓe hula allahu tabaraka wa taala ay mana muɗum yafaluna al awamira wa yajtanibuna ani nnawahi hiɓe daroɓe golla ɗiɗo yamiraɗi ɗi allahu tabaraka wa taala yamiri ɓe ka deftere makko e ka sunna nelano alayhi salatu wassalam hiɓe haɗito kadi ɓe woɗɗito ɗeɗo haɗoje ɗi allahu azza wa jalla haɗi ɓe ka deftere makko e ka sunna nelano alayhi salatu wassalam ɓe maki wona joomi meɗen tigi ɓanginiri noon fiyake maɓɓe kama fassarahum rabbuhu kamɓe imam ibne kathir ɓe maki fa kullu man kana taqiyan
kana waliyan lillahi taala ɓe maki kala neɗɗo mo tawata o laatiki ko hulowo allahu tabaraka wa taala haqiqatan haysi tawi hawri jama on kamɓe ɓe girranakimo ko o waliyu allah haysi tawi hawri jama on ɓe maabinali fi makko ɓe darnanimo galle ɓe watti barkinordemo allahu tabaraka wa taala kanko ka makko himo konti on ɗon ko o wali ɓe maki fa kullu man kana taqiyan kana waliyan lillahi taala ayi kamɓe imam ibne kathir kadi wono imam ibne jariri tabari waɗiri noon so ndaari en tawa tarif maɓɓe on ko jokki ko tarifu joomi meɗen on tabaraka wa taala ko wona noon alhafid ibne hajar al asqalani ka fathul bari bi sharhi sahih al bukhari kamɓe kadi ka mujallad 15 o koni ɓe waɗiri tarif on ɓe maki almuradu bilwaliyi ko alalimu billahi almuwadibu ala taatihi almukhlisu fi ibadatihi ɓe maki ko wiyete waliyo allahu tabaraka wa taala ɓe jonni sifaji ara nun ɗon taw ko alalimu billah ko neɗɗo mo tawata ko anduɗo allahu tabaraka wa taala kono noon ɗen andi al insanu la yakunu muminan bi rabbihi haqiqata al iman wala yakunu taqiyan bi rabbihi tabaraka wa taala walla li rabbihi jalla wa ala haqiqata attaqwa hatta yakuna aliman neɗɗo o wawata wonde gomɗinɗo allahu subhanahu wa taala no o hani gomɗinirde noon o wona hulowo allahu tabaraka wa taala no o hani hulirde noon ha o wona taw anduɗo allahu subhanahu wa taala kono ko ɓe anda ko honɗum woni iman si sifitora iman ko ɓe anda ko honɗum wiyete taqwa kulol allahu tabaraka wa taala si tawi hawri a sifitoray ko wiyete kulol allahu azza wa jal kamɓe alhafid ibne hajar alhalani ɓe maaki wonde almuradu bilwaliyi ko alalimu billah awala ko neɗɗo mo tawata ko anduɗo allahu subhanahu wa taala almuwadibu bi taatihi on neɗɗo mo tawata kadi ko duumiɗo e ɗoftagol allahu subhanahu wa taala tawa kanko ko o neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa ka kene e ka gunɗo himo duumi e ɗoftagol allahu subhanahu wa taala mana muɗum mo jogiti yamirodi allahu ɗin kadhalika himo woɗɗiti haɗoje makko ɗen kanko allahu subhanahu wa taala ɓe takki ɗon almukhlisu fi ibadatihi neɗɗo mo tawata ɓawo wonde gando janguɗo andi allahu tabaraka wa taala o duumi e ɗoftagol allah tawa kadi golle ɗe o woni wadde ɗen ko wonɗe waɗirde ko talaban li wajhi llahi tabaraka wa taala wa marbati ko woni warrude ɗum fof ko fi allahu subhanahu wa taala o ala warrude ɗum fi yo heɓu inde ka aduna o ala warrude ɗum fi yo heɓu jawkal aduna o ala warrude ɗum fi yo heɓu jawum ka aduna o ala warrude ɗum si wona fi ɗaɓɓugol welay e joomi makko tabaraka wa taala kamɓe alhafis ibnu hajar al asqalani rahimahullah ko ni woni ko ɓe makiri ko hombo innete waliyu kadhalika si tawi hawri en daari oɗo kadi alhafis ibnu rajab alhanbali rahimahullah kamɓe kadi ɓe maki ka jamiu lulumi walhikam wonde fa awliyaullahi hum alladina yataqarrabuna ilayhi bima yuqarribuhum minhu ɓe maki ko woni waliyaɓe allahu ɓen wona kala nodditiɗo ko woni waliyaɓe allahu ɓen wona kala mo yimɓe ɓen ɓorni on dolokke ko woni waliyaɓe allahu ɓen wona kala mo yimɓe ɓen noddani ɗum ɓe maaki ko ɓen ɓe tawata yataqarrabuna ilayhi hiɓe ɓattoramo kanko allahu tabaraka wa taala bima yuqarribuhum minhu konko tawata ɓanneɓe kama go holli wonde jaka waliyankaku ngun taw ko be neɗɗo on o daro o golla ko ɓattintamo konko allahu subhanahu wa taala eɗen andi le pellet ko ɓattinta ɗonno ko ɗettata neɗɗanke on ɓattinamo allahu azza wa jalla ko be kanko neɗɗo on o jogitoɗiɗo piiji ɗiɗi woli al imanu wa taqwa kala neɗɗo mo jogitaaki gomɗinal kanko neɗɗo mo jogitaaki kulol allahu tabaraka wa taala oɗo neɗɗo o wawata ɓattade allahu azza wa jal bal o wonay neɗɗo mo tawata ko woɗɗitiɗo mo kanko subhanahu wa taala neɗɗo noon si wawa jogitade al imanu wa taqwa ko be tawa kanko neɗɗo on diina makko kanko o jogataka ko nokkeli ɗiɗi ko min kitabillahi jalla wa ala wa min sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallama ala fahmi man salafa min hadihi l umma bimana ko be tawa kaka deftere allahu tabaraka wa taala o ɗettata diina makko ka
e ka sunnanelaaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wona ɓeeɗo ardiiɓe moƴƴuɓe faamiri noon gila e ɓeeɗo sahabaɓe haa e ɓeeɗo tabi'unaɓe haa e ɓeeɗo atba'u tabi'in ɓeeɗo ko faami kon ka diina allahu tabaraka wa taala ɓe huwi ɗum tawa kanko kadi ko ɗum ɗon woni ko o yondinori kamɓe imam alhafiz ibnu rajab alhanbali rahimahullah ɓe maaki wonde ko ɓeeɗo woni waliyaɓe allahu subhanahu wa taala ɓe ko wona noon oɗo karamokojo tedduɗo alimam ibnu abil izzi alhanafi to ɓe maakiri noon ka sharhu aqidati tahawiya ɓe maaki wonde alwaliyu ko man wala allaha tabaraka wa taala bimuwafaqati mahbubatihi wa yataqarrabu ilayhi bimardatihi ɓe maaki wonde ko innete waliyu allahu tabaraka wa taala ko on neɗɗanke mo tawata o woni neɗɗo mo anndanɗa hoore ma ko feppondirɗo e ko allahu tabaraka wa taala yiɗi konka makko tawa an neɗɗo on a wonay neɗɗo mo tawata ko waɗɗitiiɗo denndangal ko joomi meɗen tabaraka wa taala yiɗi ko tawa kadi ko a ɓattorowo mo kanko allahu subhanahu wa taala welaye makko on kamɓe kadi ɓe maaki wonde ko oɗo innete alwaliy kadalika alcheikh ibni bas kamɓe tigi hoore maɓɓe ka ɓe waɗayno taaliqi e oɗo aya mo jannguɗen naane ɓe maaki wonde fa awliyaullahi hum ahlul imani wattaqwa ɓe maaki ko woni waliyaɓe allahu tabaraka wa taala ɓen ko ɓen woni yimɓe gomɗinal ɓen kañum may kulol allahu tabaraka wa taala cheikh mouhammad ibni salih al uthaymin rahimahullah ɓe maaki ka fatawa muhimma wonde man kana muminan taqiyan kana lillahi waliya wa man lam yakun kadhalika falaysa lillahi biwaliyin wa in kana fihi shay'un min al-imani wat-taqwa kanat fihi shay'un min al-walaya walla kana fihi shay'un min al-walaya kamɓe ibnu uthaymin ɓe maaki rahimahullah wonde kala on neɗɗo mo tawata o laatike ko o gomdinɗo allahu subhanahu wa taala o laatike ko o hulowo allahu subhanahu wa taala ɗum landaki si tawi hawri ko o neɗɗo lanɗo ɗum landaki si tawi hawri kanko neɗɗo on ɓi ma'ana ko o marɗo darnde yeɗɗunde ɗum landaki couleur ɓandu makko ndun kanko neɗɗo on ɗum landaki leñol makko ngol landaki ko homɓe woni baabe makko landaki ko homɓe woni soro makko landaki si ko o miskino walla si ko o alɗuɗo ko man kana e muminan taqiyan kana lillahi waliya kala neɗɗo laatiɗo ko o gomɗinɗo hulowo allahu subhanahu wa taala kamɓe cheikh usamin ɓe maaki on ɗon ko ɓelleto o laatike ko o giɗo allahu subhanahu wa taala mo allahu ɓanni ka makko ɓe maaki kala kadi mo tawata o jogitaaki gomɗinal o jogitaaki kulol allahu subhanahu wa taala oɗo ko neɗɗo mo tawata wona o giɗo allahu subhanahu wa taala few haysi tawi hawri aduna o fof radiyoji ɗin fof noddanimo ko o waliyu téléji ɗin fof noddanimo ko o waliyu almamiɓɓen fof noddanimo ko o waliyu jama on fof jogitanike mo wonde ko o waliyu tawi o jogitaaki gomɗinal allahu azza wa jal o jogitaaki kulol allahu tabaraka wa taala ɓe maaki fa laysa lillahi bi waliyin oɗo o wiyatake ko o gomɗinɗo allah ko neɗɗo mo tawata ko giɗo allahu few amma noon si tawi laatike makko seeɗa e gomɗinal e seeɗa e kulol allah yeru gomɗinal ngal e kulol allahu ko jogi konko yeru ɗum ɗon o jogoto e ɓattagol allahu tabaraka wa taala kañum may giggol joomi meɗen jalla wa ala idan si tawi hawri en daari dendangal ɗiɗo taarifat ji ɓeɗo karmokoɓe ahli sunnati wal jamaa e ko wona ɓeɗo en tawoyɓe fof maɓɓe ko ɓe mahi taarifat ji maɓɓe ɗin koye hoore taarifu mo joomi meɗen tabaraka wa taala o waɗi on ko alladina amanu wa kanu yattaqun ɓe mbe annanɗa hoore maɗa ko laatiɓe hiɓe gomɗini allahu subhanahu wa taala hiɓe hulamo kanko allahu azza wa jal idan e yi oɗo aya allahu jalla wa ala tabintinani hoore makko waliyaɓe ko wana noon kanko allahu tabaraka wa taala o wi in awliya'uhu illa almuttaqina walakinna aktharahum la ya'lamun o wi heyi wonaali yiɓɓe makko kanko allahu waliyaɓe makko ɓen si wona ɓen hulayɓe mo kanko allah ko woni tun yimɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen kamɓe ɓe faamaali ɗum ɗo ɓe anndaali ɗum kamɓe ɓe sikkudi kala manin neɗɗo mo innama waliyu
walla kala manin neɗɗo mo tawata kaawe won dogi e junngo makko ma kala manin neɗɗo mo anndanɗa hoore maɗa o yalti e suudu waliyankaako kamɓe ɓe anndi on ɗon ko o wali. allahu tabaraka wa taala o wi noon in awliya'uhu illa almuttaquna afwan walakinna aktharahum la ya'lamun. o wi wonde wonaali bi maana yiɓɓe makko ɓe waliyaaɓe makko ɓen kanko subhanahu wa taala siwana ɓen ɓe tawata ko hulay ɓen ko ɓuri ɗuɗde noon e yimɓe ɓen kamɓe ɓe faamaali ɗum kamɓe ɓe anndali ko kulo allahu tabaraka wa taala woni waliyu makko kanko allahu subhanahu wa taala. idan ɗum ɗon o holla en wonde kanko allahu o tabintini kadi ka deftere makko himo mari yiɓɓe mo mari waliyaaɓe. wona noon o wi allahu waliyu alladina amanu yukhrijuhum min adulumati ila annur. kanko allahu o wi ko kanko woni giɗo ɓeeɗo gomɗinde kala mo allahu woni giɗo muɗum bila shakkin ɗon ɗon ko giɗo allahu tabaraka wa taala. o wi kanko woni giɗo ɓeeɗo yimɓe gomɗinɓe. o wi mo yaltinaɓe kanko allahu immorde e niɓe keferaaɓe e niɓe shirkuuji e niɓe bid'aaji o fewnaɓe faade e annoora iman e annoora tawhid e annoora oɗo sunna. o holli en kanko tabaraka wa taala e oɗo kadi aya wonde himo mari waliyaaɓe. jooni noon si joomi meɗen holli en ɗum ka qur'an o holli en ɗum kanko allahu kadi ka ahadis alqudusiyya ko waɗi noon si tawi hawri en ndaari wona oɗo hadis abi hurairata radiallahu anhu mo imamu albukhari ɓe filli ka sahihu maɓɓe o nelaano alayhi salatu wassalam ɓe filli ɓe itti e joomi maɓɓe. allahu tabaraka wa taala wi man aadali waliyan faqad adantuhu bilharb wama taqarraba ilaya abdi bishay'in ahabba ilaya mimma aftaradtuhu alayh wala yazalu abdi yataqarrabu ilaya binnawafili hatta uhibbah fa ida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taytuhu wa la in ista'adani la u'idhannah. allahu tabaraka wa ta'ala o wi man aadali waliyan kala on añanɗo lan giɗo an kala on konnaniɗo lan giɗo an faqad adantuhu bilharb e riwaya goo o wi faqad baradani bilharb. kanko allahu tabaraka wa taala o wiya o haray dey on ɗon mi andinimo mi humpitimo wonde hawre wona e hakkunde amen. e riwaya goo o wi wonde kala on neɗɗo añuɗo giɗo an kala on neɗɗo ananɗo lan waliyaajo an haray yo anndu pellet o weeɓitanike lan e hare. si joomi meɗen tabaraka wa taala wi'i goɗɗo wonde o humpitimo hare wona e hakkunde maɓɓe wallahi on ɗon bakkatu ko hollugol en ko bakkatu molanaɗo mo tawata ko tikkinayɗo mo kanko allahu subhanahu wa taala. sina ɗum no heewi e bakkatuji ɗi kanko allahu wi'ata e kammamo o kammata o wonde o lettay waɗuɗo on kono si tawi kanko allahu o wi o weeɓitan neɗɗo o weeɓitanike mo e hare walla kanko allahu o humpiti on ɗon neɗɗo wonde ɓe haɓay hare yanayi hakkunde maɓɓe ɗum ɗo ko hollugol e wonde bakkatu on ko bakkatu tiiɗuɗo bakkatu on ko bakkatu tikkinayɗo mo kanko joomi meɗen tabaraka wa taala. ayi kanko allahu tabaraka wa taala o holli en kadi e oɗo hadithul qudusi wonde himo mari waliyaaɓe man aadali waliyan faqad adantuhu bilharb. idan ko honno neɗɗo ardata o wiya wonde yimɓe sunna ɓen kamɓe ɓe tabintinaali allahu no mari waliyaaɓe bal inda ahli sunnati waljamaa kala manin neɗɗo mo tawata ko yedduɗo wonde allahu no mari waliyaaɓe si neɗɗanke on o yeddi ɗum ɗo o ɓanginanama o ruttaaki o wontay keefeero mo tawata ko yaltuɗo islam. si tawi hawri neɗɗo o yeddi wonde allahu tabaraka wa taala no mari waliyaaɓe si tawi ko neɗɗo jeyaaɗo e islam ko ton woni ko o dambiti iqamatul hujja watte e makko. si tawi hawri ɗum ɗon waɗama e makko ha gayni tabitude kala ko innete shurutu takfir tabiti e makko mawani'u takfir ɓorike e makko kanko neɗɗo o yukaffaru. ɗum ɗo ko ijma'an bayna ulamai ahli sunnati wal jamaa. sabu non on ɗum hara kanko neɗɗo on ankara nassan min kitabillahi tabaraka wa taala o yeddi nassu tabituɗo ka deftere allah subhanahu wa taala bal nusus man kadaba allaha faqad kafar. kala neɗɗo fennuɗo allahu tabaraka wa taala hara woni neɗɗo mo tata ko kefeer. idan ahlu sunnati wal jamaa yoni ko hollata wonde hiɓe tabintini allahu tabaraka wa taala no mari waliyaaɓe
ruttagol neɗɗanke on tun ka defte maɓɓe si tawi o ruttike e defte aqida ɗe tawata ko aqidatu ahli sunnati wal jamaa woni ko ɗe ɓanginta kanko neɗɗo on o taway e majje ton karamo koɓɓen no waɗi dambugal walla dambude e defte maɓɓe ɗen ko ɓanginta fiyake ɓeɗo waliyaɓe allahu tabaraka wa taala e teddude maɓɓe ɗen se naari wona imamu lalaka'i rahimahullah ka deftere maɓɓe sharhu usuli itiqadi ahli sunnati wal jamaa fayda terlen ka sakkitoɗe hiɓe waɗi dambugal ngal tawata dambugal hertingal balɗum ɗo no ɗetta waɗa deftere mustaqil hinde wi'e awliyaullahi azza wa jalla walla karamatu awliyaillahi azza wa jalla wi'ugol nde karamatu awliyaillahi azza wa jall ko hollugol taw allahu no mari waliyaɓe ɗimmitel muɗum hollugol kadi wonde ɓe mari karamat ɗen andi le wonde nden ɗon deftere pellet ko nde marji'un kabir inda ahli sunnati wal jamaa fima yataallaqu bi aqidatihim ko ruttorde nde tawata ko molanade nde tawata ko nde ahli sunnati wal jamaa ruttoto e muɗum fiyake ɓangingol oɗo aqida maɓɓe joni noon jomi meɗen tabaraka wa taala o holli en kadi wonde nguɗo waliyankaku ko hunde nde tawata ko ɗaɓɓetende wona ronetende oɗum cheikh mouhammad amanul jami ɓe maki rahimahullah wonde hunaka farqun bayna annubuwa wa alwalaya fi janib farqu on ko honɗum annubuwatu ko istifa'un min allahi tabaraka wa taala yahtassu biha man yasha'u min ibadi amma alwalaya faqad ja'ala laha allahu tabaraka wa taala asbaban wa ja'alaha muktasaba se ndaari moƴƴa ko wiyete annabankaku ngun allahu tabaraka wa taala suɓoto woni goɗɗo o waɗamo annabajo kanko tabaraka wa taala o habbotako golle neɗɗo e muɗum ɗum ɗon ko suɓande makko neɗɗo o yangotako fi heɓugol koɗum waɗi si kanko allahu subhanahu wa taala o ɓanginani en wonde himo andi ka o wattanelal makko ngal allahu yalamu haythu yaj'alu risalata mo andi ko honto o wattanelal makko ngal amma no nguɗo waliyankaku ɗum ɗo ko amrun yuktasab ko hunde nde tawata neɗɗo on o faggitoto waliyankaku mum ko hunde nde tawata neɗɗo on koyo faggito fiyo o wonu waliyu laysa amran mawruthan an il abai wal ummahat wal ajdad wona hunde nde tawata ko ronetende immorde e baabi raɓɓen walla ronetende immorde e pati raɓɓen ma ronetende immorde e soriraɓe ɓen ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko nde neɗɗanke o yanganto o heɓa oɗum waɗi si tawi kamɓe cheikh mouhammad amanul jami ɓe maki rahimahullah wonde ko yowwodiri e fiyake huuɗo waliyankaku ko yen andu wonde al islamu la yuqirru bayta walaya islamu o kañum tabintinali suudu wiyetendu suudu wali wonde kala kullu man intasaba ila hada al bayti yusamma waliyan ɓe maki al islamu la yuqirru hada innugol kala mani neɗɗo yaltuɗo e ɗeɗo galle ko o waliyu ɓeɗo ko galle waliyankaku ɓe jogiti islamu jaɓa ɗum abada ɗum ɗo ko piiji ɗi tata ko ɗi jama on kamɓe tun e hoore maɓɓe ɓe haaji ɓe wallin ko waɗi waliyankaku ngun darata bimana mamiraɓe neɗɗo on darata kadalika calɗi makko ɗi woni geɗalɓe makko ɓe ndare moƴƴa annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ɓe tawata ɓen ko khalilur rahman allahu tabaraka wa taala jogino ɓe waliyu ha o jogiiɓe jaatigi kono baɓe maɓɓe ko honɗum wonno mushrikun billahi tabaraka wa taala azara kana mushrikan be rabbihi ko kefero shirkannoɗo allahu wonno kono est ce que ɗum haaɗi gueɗaljo makko on heɓude waliyankaku abadan annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ɓe heeɓi waliyankaku wa nafsu chey si tawi en daari annabi nuhu alayhi salatu wassalam kamɓe kana rasulan lillah nabiyallahu waliyallah ko ɓe nelaɓe allahu wonno annabaɓe makko yiɓɓe makko kono ɓiɗɗo maɓɓe on kan'an ibnu nuhin kana kafiran bi rabbihi mushrikan be est ce que nafimo ko baɓen makko woni annabajo e nelaɗo anafaahu dalik idan si tawino hawri yujadu fi ddini baytu walaya oɗo kan'an ibnu nuhin la kana waliyan lillah li anna abahu ɗen andi ko awwala rasulin ursila ila nnas baaɓe makko woni arano e nelaɓe ɓen faade e yimɓe ɓen joni noon kanko fi baaɓe makko woni waliyu woni nelaɗo allahu tabaraka wa taala madama kanko o jokkali lawol baaɓe makko ngol ɗum nafaali mo hayye hunde
ko non o laatino e ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko halkinooɓe ɓen wona noon annabi nuh hade sonnaajo maɓɓe onno ɗon kadalika annabi lut sonnaajo maɓɓe onno ɗon kono madama ɓeeɗo kamɓe ɓe jaɓaano nelal ngal allahu neliri moodiɓɓe maɓɓe ɓen tele pellet koye nder ɗen ɗo galle ɓe wonno ɗum waɗaani ɓe waliyaaɓe allahu subhanahu wa taala ndo holli en wonde ko nokta mo tawata komo hanɗen faamude moƴƴa suudu waliyanka ko alaka islam innugol ɓeeɗo ko galle waliyu ma ko hoɗo waliyu kala yaltuɗo nder ton ko o waliyu haysi ko yarowo beere haysi ko fiimowo cigarette haysi ko waɗowo zina haysi tawi ko o shirkanowo allahu tabaraka wa taala islamu kañum jaɓaali ɗum ɗon ko jama on woni ko aaƴi ɗum ɗon ko jiya ɗum e bida'aji ɗi yimɓe ɓen ɓe jogiti innugol hoɗo kaariwoɓe fof ko ɓe waliyaaɓe suudu kaariwoɓe fof ko ɓe waliyaaɓe la al islamu la yuqirru hada islamu on kañum tabintina ɗum abada alwalayatu tuttasab waliyankako ngun neɗɗo on ko yo yango fi yo heɓu hay joomi mi wi wonde wa ma yataqarrabu ilayya abdi bi cheyin ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafili hatta uhibbahu kanko allahu tabaraka wa taala o wi wonde jiyaɗo makko on o ɓaɗortamo hunde nde tawata ko nde kanko allahu o ɓuri yiɗude ha hewtiti koko o farli e dow jiyaɗo en andi noon faraidullahi tabaraka wa taala ko noneji ɗiɗi ko faraidun maf'ula wa faraidun matruka bimana ko fariddaji ɗi tawata ko watteɗi allahu tabaraka wa taala ko farlata e hoore neɗɗo o wiya waɗu sifa janngugol kaaɗo diina sifa juulugol ɗiɗo waktuji jowi sifa ittugol zakka jawdi muɗum ɗin si tawi hawri chartiji ɗin timmi sifa yewgol hajjoya si tawi chartiji ɗin timmi e hoore neɗɗo sifa horugol nduɗo lewru suumaye sifa ɗoftagol ɓeeɗo mawɓe muɗum fodde ɓe yamirali makko lundi kaaɗo dina ɗoftoɗaɓe teddinaɓe mawninaɓe e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji ɗiɗo fof ko piiji ɗi allahu tabaraka wa taala farli e hoore ma ɗi tata ko huweteɗi no woodi faridbaji goɗi o farli e hoore maɗa tawa ɗin ɗon ko terteteɗi yani o farlu e hoore maɗa tertagol kanko allahu tabaraka wa taala o farli e hoore men tertagol shirk o farli e hoore meɗen tertagol kufre o farli e hoore meɗen tertagol bid'a o farli e hoore meɗen tertagol nifaq o farli e hoore meɗen tertagol azina o farli e hoore meɗen tertagol arriba o farli e hoore meɗen yani dendanagal ɗiɗo piiji ɗi tawata ko piiji harmuɗiɗi yen terto ɗum inan farlugol mo kanko allahu tabaraka wa taala e hoore meɗen tertagol ɗum ɗo tawa an neɗɗanke on a tertoto ɗin ɗon kadi ko ɗum o wi wonde wa ma taqarraba ilayya abdi bi cheyin ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh kanko allahu o wi oɗo jiyaɗo an o ɓadortalam hay e hunde nde mi ɓuri yiɗude edi komi farde kon e dow makko idan ko ya etto taw waɗa ɗiɗo ɗi allahu tabaraka wa taala farli e dow maɗa waɗugol tertoɗa ɗiɗi allahu jalla wa ala farli e hoore maɗa tertagol yeeso ɗum o wi ɓawo ɓanginde fiiɗiɗo faridbaji kanko allahu o wi wala yazalu abdi oɗo jiyaɗo an o sertata yataqarrabu ilayya binnawafili himo ɓattoranmi ɗiɗo naafiloji ɓawo o timminde faridbaji ɗin o ndara naafiloji ɗin ka julɗe shar'inaɗi ɗin sifa juulugol darɗe ɗiɗi ko atti subaha woni rak'at alfajiri e juulugol ko ko wiyete salatu duha darɗe ɗiɗi ko ɓuri e fanɗude kon e waktu duha kañum ma e juulugol darɗe nayi ko atti o juulude fana on e darɗe nayi ɓawo fana on riwaya goo darɗe ɗiɗi ha e juulugol darɗe nayi si o heeɓi feere ko atti alansara on e juulugol darɗe ɗiɗi si tawi noddinanama futuro on ɗo yo darne e juulugol darɗe ɗiɗi ɓawo futuro e juulugol darɗe ɗiɗi ɓawo geeƴe e juulugol kadi salatu tahajjud julde jemma ha e waɗugol oɗo witiri andi ɗiɗo fuu ko naafiloji ɗi tawata ko ɗi tabituɗi e nelaɗon alayhi salatu wassalam ko yondire fiyake ɗeɗo julɗe o wona noon naafiloji korka kan o wona neɗɗo mo tawata himo reeni horugol oɗo alkamisa kañum ma e oɗo tenen kadalika o reena kadi kanko neɗɗo on o wakkilo o hoora 13 14 15 kala lewru kañum ma e naafiloji korkaji luttuɗi ɗin gila jeego e nder juldandu ndu walla e ɗeɗo balɗe 9 arane ɗen e nduɗo lewru donki maɗum horugol 9 e 10 nduɗo lewru ndu tawata ko lewru jomɓente
ma horgol 10 si on tigi heɓali jeenayon si on tigi heɓali jeenayi e 10 on kanko neɗɗanke on o wakkilo o darano ɗiɗo nafiloji korkaji ɗi tata ko tabituɗe e nelaɗo alayhi salatu wassalam ko wana noon kanko neɗɗo on o wakkilo ittugol sadakaji e andanɗa hoorema ko ɗi naafilo tawa kanko neɗɗanke on ɗiɗo naafiloji mo tinni e majji joni mi wi jiyaɗo makko sertatano waɗa ɗum ha kanko allahu yiɗa on tigi bi mana on tigi wona waliyu makko kanko allahu subhanahu wa taala ɗum alhafiz ibne rajab alhanbali ɓe maaki ka jamiu lulumi walhikam ɓe maaki wonde allahu tabaraka wa taala holli en waliyaɓe makko ɓen ko ɓe waliyaɓe ɓe andanɗa hoore maɗa o fecciɓe waɗi pecce ɗiɗi mana muɗum ko ɓattorayɓe mo kanko allahu subhanahu wa taala ɗiɗo fariddaji ɓe ɓattoramo fariddaji ɗin ha gasa ɗum waɗa ɓe waliyaɓe allahu kono waliyankaku ngu yettiɗu kadi martaba on towa moƴƴa ɓe wona kadi yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa hiɓe darani kadi ɗiɗo naafiloji hara ɓe yondinaki e ɗiɗo fariddaji tu ɗum ɗo ko laawi ɗi neɗɗanke on heɓirta nguɗo waliyankaku kala neɗɗo jooɗiɗo oyni madama menen e nder ɓe nguuri amen nden toon ala neɗɗo toɗɗaɗo ko waliyu awa menen ɗum heɓotako ka amen wallahi o ɗayni hoorema kala kadi neɗɗo jooɗiɗo wi'i menen madama mama soro amen innano ko waliyu awa idan kala mani yaltuɗo e galle amen ɗen ko o waliyu haray ko neɗɗo mo tawata ko hanaɗo teddinede haray kanko neɗɗo on o ɗayni hoorema wannelaɗon alayhi salatu wassalamu si tawi no hawri pellet no heɓotono suudu waliyankaku heɓotano ko keefeero e nder galle maɓɓe ɗen nde fof majje gila e mamiraɓe maɓɓe e ko nandi e sifalibiji kono si en daari abou lahab ko bappa maɓɓe wonno kadalika abou talib ko bappa maɓɓe wonno sen daari moƴƴa sen ƴawi seeɗa en taway kamɓe abou jahli tigi wona no woniri aada kamen gasi ko noon kamɓe kadi ko bappa ma baabe mawɗo on ɗon kontite e maɓɓe kono sen daari ɓeeɗo fuu e ko wona ɓeeɗo e yimɓe ɓe andanɗa hoorema ko yedduɓe yaltunoɓe e banu abdulmuttalib ma walla banu hashim a taway pellet ɗum ɗo no hollama wonde jaka suudu wiyetendu suudu waliyu ala waliyankaku ko yanganteɗo si baabe ma yangike ha heeɓi ko be an kadi yangoɗa ha heɓa si tawi hawri a yangaki a heɓata waliyankaku mum ko ni sharia dina ka wallini ono joni noon si tawi en daari nokkeli hewɗi ko ɗen ɗon ɗayne wona ko innugol wonde ɗo ko galle waliyu idan kala manin ɓiɗɗo heɓaɗo ɗon on ɗon ko o waliyu siko sonnajo ko o waliya si tawi waliyatu si tawi hawri ko o gorko ko o waliyu ko ni woni ko kontirte ka o yaari wo ka o yaari himo teddine walaw kana tarika sala hay si tawi ko neɗɗo mo juulanta allahu waliyun li rabbihi la yasjudu li rabbihi fama hiya hadihi lwalaya nguɗo waliyankaku no hana landitede ko honɗum woni fiyake nguɗo waliyankaku koko wiyete waliyankaku koko ɗaɓɓete idan si tawi hawri en daari ɗum ɗo no woodi ko wiyete karamat bi mana oɗo koko wiyete karamat teddule ɗe allahu tabaraka wa taala waɗanta waliyaɓe makko goo ulama ɓe maaki wonde jiyaka e sharti yo goɗɗo woni waliyu ko bee tun kanko neɗɗo on kaawe won heɓo e jungo makko no woodi waliyaɓe allahu tabaraka wa taala ɓe tawata kaawe hay hunde heɓotako e jungo maɓɓe tawa ko ɓe yiɗɓe makko kanko allahu subhanahu wa taala no woodi yimɓe gooɓe tawata kaaweji yanayi e juuɗe maɓɓe ko wiyete ko hawariqul aada kono tawa pellet wanaɓe waliyaɓe allahu bal awliyau lilcheytan tawa ko ɓe yiɓɓe cheytan idan ibra on wattake e fii subutu hawariqil aada innugol wonde oɗo o juuli ka weeyo o weƴƴiti tapi o yiyama hakkude leydi kam o juuli ma oɗo o weƴƴiti e hoore ndiyan o juuli ma o wi ngal ɗo leggal yo ngal eggu ngal eggi ma ɗum arama ka makko tawama lampu huɓɓa fus kono nder ton no ndaygi o yalti tun tawi niɓɓiti ɗiɗo piiji wona ɗum ɗo woni neɗɗo ko peesirte kon siko o waliyu allahu tabaraka wa taala ko o peesirte kon siko o waliyu allahu subhanahu wa taala ko al imanu wattaqwa joni mi wi ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun o tabintini no wonde o waɗanaɓe karamati yogaɓe e maɓɓe kanko allahu o wi lahumul bushra fi lhayati dunia wa fi l akhira mana hiɓe marana ko wiyete kon welti bichara weltinande nde ɓe waɗante oɗo bushra karmokoɓe tafsir ɓen no mari konguɗi e muɗum wona imam ibnu jarir at-tabari ka tafsiru maɓɓe ɓe eggi toon ko itta e sahabaɓe ɗuɗuɓe wona oɗo abdoullahi ibni abbas
كذلك عبد الله بن مسعود عبادة بن الصامت عروة بن الزبير eko nandi e sifa ɓenɗon wonde e ko wiyete oɗo bishara mo joomi meɗen tabaraka wa taala fodi ɓe ka gurdan aduna ɗo ko ɗum wiyete arru'ya assaliha bimana koyɗi ɗi tawata ko moƴƴi gongaji ɗi andi no woodi yimɓe ɓe tawata fayda kala ko ɓe hoyɗi ko noon alhaali o yaltiroyta walla kala ko ɓe hoydana ko noon alhaali o yaltiroyta ko noon imamu tirmidi no filli ka jami'u maɓɓe hadise ittaɗo e ubadata bne samit kañum e oɗo abou darda wonde nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maakiɓa ɓe landama ko honɗum wiyete oɗo bushra mo joomi meɗen janti e oɗo aya ɓe tafsiririmo ko arru'ya assaliha yaraha aw tura lahu bimana ko koyɗol moƴƴol ngol neɗɗo o yiyata kanko tigi magol o yiyante ɓe maaki wonde ko ɗum ɗo woni bushra makko on ka gurdan aduna ɗum no weewi e karmo koɓe tabi'inaɓe kadi tafsirirɓe noon wona imam mujahidi en kañum e imam qatadata en e ko nandi e maɓɓe no woodi kadi e karmo koɓe go yaaruɓe wonde oɗo bishara ko fanda e muɗum wono imamu zuhri rahimahullahu kamɓe ɓe maaki bishara on ɗo ko ɗum woni albisharatu inda almauti fi lhayati dunia yani neɗɗo on si hewtika o mayata ɗon malayka ɓen ko warata ko weltiniramo wonde ko o natowo aljanna ana joomi meɗen tabaraka wa taala o wiiri noon inna alladina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu an la takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuadun idan wonde on noon bishara ko ɗum woni ko faana kono si tawi darama karmo koɓe tafsiruɓen koɓe janti ko wona ka ibnu jarir koɓe janti kon imamul qurtubi ko janti kon imam ibne kathir ko janti kon en tawa bisharaji ɗin hiɗi ɗuuɗi moƴƴa no woodi e muɗum ara num ɗon ko nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki kon arru'ya assaliha koyɗol moƴƴol ngol on tigi yiyatagol ma ɗum ngol yimɓe ɓe yiyantamo si innama ɗon koyɗol moƴƴol ko kontagol moƴƴol ka sharia mana muɗum nayo on tigi yiɓuɗo joni o hoyda wonde nelaɗon alayhi salatu wassalamu jonnimo laawol ngol tawata kala jokkuɗo e ngol ɗon laawol on tigi yaha e aljanna tawa e ngol lutonire qur'ana e sunna ko nelaɗo o waɗali abada ɗum ɗo gasata ana cheikh ibni bas ɓe makiri noon kalama nin neɗɗo wi'uɗo o yii nelaɗo alayhi salatu wassalamu e koyɗol wonde nelaɗo on jonnimo goɗɗum ko tawata kamɓe nelaɗo on ɓe yettinano ga haray wata o jaɓu kanko neɗɗo on ɗum ɗon wata yimɓe ɓen kadi jaɓanmo ɗum ɗon yoɓe andu ɗum ɗon wona koyɗol moƴƴol ɗon fiw koyɗol moƴƴol ngol koyo neɗɗo on hoyɗu ko tawata pellet sharia dina kan no jaɓi no tabintin woni a ru'ya assaliha foti noon kanko hoyɗima ko goɗɗo goo hoyɗani mum wa kadalika no jeeya e ɗin bisharaji ɗi joomi meɗen tabaraka wa taala waɗani ɓe ka gurdan aduna ɗo kamɓe ɓeɗo awliya'uhu no jiya e muɗum kamɓe ɓeɗo yiɓɓe makko kanko allahu tabaraka wa taala o jaabinanayɓe du'a wonno ka hadise alqudusi ɗa e yii kanko allahu o wi wonde si o yiɗi neɗɗanke o jiyano makko on si on tigi torike mo tun o jaabine kadalika si tawi hawri on tigi molorimo tun kanko allahu tabaraka wa taala o danday on tigi no jeeya e bisharaji ɗin tawde kamɓe ɓeɗo waliyaɓe allahu tabaraka wa taala allahu reenayi ɓalli maɓɓe ɗin e jokkugol iblisu alayhi lana wono wiri noon simi yiɗi neɗɗo on mi jogoto juuɗe gite makko ɗen hande kadi tawa kanko neɗɗo on o darata ko mi añi kadalika mi jogoto noppi makko ɗin o heɗortaɗi ko mi añi mi jogo juuɗe makko ɗen o fopportaɗe ko mi añi mi jogo koyɗe makko ɗen mi renade kadi iblisa folatamo ha ɗen kadi yaha kami añi ɗon kami harmini ɗum nono jeeya e bisharaji ko waɗa noon no jeeya e bisharaji ɗin koko ɓe yogaɓe maɓɓe waɗante ɗiɗo karamatiji ɗeɗo teddule koko wiyeteɗo alkarama lil awliya ulamaɓe maki wona se daari kitabu nubuwat li cheikh l'islam ibne taymiyata ɓe addi toon fayda feddeji ɗin no fecci pecce tati e hedde jogitagol koko wiyeteɗo oɗo karama e andi oɗo karama ulamaɓe maki wonde ko amrin khariqun lil aada amrun خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدم يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح يعلمه العبد أو لا يعلمه والإمام الصفاريني
rahimahullahu kamɓe ko ni woni ko ɓe addiri maana ko wiyete kon alkarama ka deftere maɓɓe wiyetende lawami'u al anwaril bahiya ɓe maaki wonde ko woni alkarama mana muɗum ko hunde piiji ɗi allahu tabaraka wa taala doginta e juuɗe ɓeɗo jiyaɓe makko ɓe tawata ko waliyaɓe makko yiɓɓe makko ɗi tawata ko ɗi jama on wo wayiwde neɗɗo no waɗa sifa mum kono noon tawa ɗi takkodira e nodditagol annabankako ko waɗi noon si takkodiri e nodditagol annabankako haray wonti mu'jiza si takkodiri e nodditagol annabankako haray wonti mu'jiza si takkodirali e nodditagol annabankako tawi neɗɗo on ko o moƴƴo haray ko karama wiyete si tawi noon hawri neɗɗanke o wona o moƴƴo allahu tabaraka wa taala dogini ɗin ɗon piiji kaaweji e juuɗe makko tawi na o moƴƴo na o hulowo allah hayso o nodditike annabankako walla o nodditike waliyankako ɗum ɗon innatake mu'jiza innatake karama bal ko innete ko fitna wona cheikh usaymin ɓe makiri noon ka sharhu aqidati safariniya idan khawariqu lil aada ko noneji tati wonta ko imma wona mu'jiza oɗo mu'jiza karmo ko ɓe buy ko noddirta ɗum ko al ayat mana muɗum ko ɗin piiji ɗi allahu tabaraka wa taala doginta e juuɗe nelaɓe makko ɓen walla annabaɓe makko ɓen tawa ko ɗi jama o wowa yiwde sifa e tuggordu annabi musa ɗum alayhi ssalam sifa jungo maɓɓe ngon sifa kanko allahu ko waɗanno annabi salih fi yaltingol ndiɗo mbaɗɗateri woni ngeloba mban sifa ko o waɗanno annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ko ɓe bugano ka nder yiite sifa ko o waɗanno annabi isa alayhi salatu wassalam huntingol ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko ɓeɓidaɓe e bunɗan ñawdugol ɓe baras e wurnintigol yimɓe mayɓe yewtide e maɓɓe ɓe waaloɓe maaya kadi e ko nandi e sifa ɗin noon piiji non fof ko piiji ɗi tawata ɗiɗo ko ɗi wiyete ko mu'jiza hoɓɓe inna ɗi ayat amma noon si tawi hawri neɗɗo on o nodditaki ko annabajo tawire ko o neɗɗo moƴƴo allahu tabaraka wa taala dogini e jungo makko hunde hawnide oɗo ko o wiyete ko o waliyu konko o waɗana ɗon ko karama innete amma si tawi ko neɗɗo mbilejo ndurejo mo andanɗa hoorema walla ko neɗɗo mo tata ko o fasikun fajir neɗɗo mo tata ko o bonɗo yeddowo allah imma shirkowo ma yarowo beere ma wujjowo ma janfotoɗo ma bidayankejo si khawariqul aada dogi e juuɗe makko cheikh usaymin ɓe maki ɗum ko innete ko fitna allahu tabaraka wa taala o fitimo sifa weteɗo o mbilejo no taƴa ɗo ɗengal muɗum ngal birɗo guite yimɓe ɓen mayi mo taƴa dande payku mayi mo waɗa piiji ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji ara o tawa koloyru hindu ɓeeɓi o wutta nder ton ɗum koloyru ndu heewa ha ndiyan ɗan sako doga ɗum ɗo la yusamma mu'jiza wala karama bal yusamma fitna ɗum noon ko fitna innete idan ɗiɗo noon karamati ji ɗi allahu tabaraka wa taala waɗanta ɓe no tabiti ka qur'ana no tabiti ka sunna jomi menen tabaraka wa taala no jantani e yoga e karamati ji li awliyaihi so naari wona annabi sulaymana alayhi salatu wassalam fewndo ɓe nelno faade e oɗo sonnajo malakatu saba woni bilqis yo o jaɓu gomɗinde o wona neɗɗo gomɗinɗo nde o ndaaruno alhaali o ngo faala dardade annabi e sulaymana alayhi salatu wassalam o jonni nelaɓe makko ɓen kanko sonnajo o ngaluji ɗuɗuɗi yoɓe ari ɓe ndaara si annabi sulaymana ko faala ko bimana jawdi walla ko laamu ka pellet ko diina ɓe woni noddan annabi sulaymana alayhi salatu wassalam ɓe makanno ɓen ɗo yimɓe hoore ɓe mbatu maɓɓe gila yimɓe kañum e jinna ɓe maki ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tuni bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin ko hombo e moɗon addantanmi danki makko kin kanko sonnajo on ko attiɓe arde lan tawa ko ɓe julɓe jebbelaniɓe allah jomi mi wi qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik jinnarugo wi wonde min mi addante kin danki ko atti a immade e ndeɗo nokkure maɗa bimana ko atti a immade ka jullere ma laamu ɗo ya naatoy gayna golle maɗa ɗen naatoya ka galle maɗa tawa min mi addanima kiɗo danki ki hewtiɗo ani noon danki kin ka wonno ɗon no woɗɗi wanogima maliki ɓe maki sonnajo on ka wonno ɗon kanko ko terle yaman o wonno tawi annabi souleymana kañum no sham jinnaru ndu wi min mi addanoyte danki makko kinki hewtama ɗum few tawa hay hunde waɗali kadi kono noon ɗum ko ɗoya immo dey gayna golle maɗa ɗen natoya ka maɗa
on saati heɓi neɗɗo gooto qala alladi indahu min al ilmi ilmun min alkitab qala alladi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk kanko on noon neɗɗo o wi min mi addante kiiɗo danki ko atti darɗe maɗa ɗen anda a yiltitude e ɗe maɗa par ce que karmo koɓe tafsir go maata wonde ko honɗum o waɗi kanko on neɗɗo ɗon o wi annabi souleymana yoɓe tiggiti wo tiggitagol maɓɓe o wiitiɓe kadi yoɓe ruttinigite maɓɓe ɗen ɗo yoɓe ruttinɗe tawi dankikin hewti yeeso maɓɓe tawi noon wonde on alladi indahu ilmun min alkitab oɗo ko neɗɗo mo tawata ko ibnu adama koye ɓiɓɓe adama ɓe woni ko jiyano wona e jinnaɗi ko neɗɗo mo anndanɗa hoore maɗa ko waliyajo allahu tabaraka wa taala wonni wona karmo koɓe tafsir buyɓe makiri imam qatadata en imam mujahidi en saïd ibne jubayre en ɓe maki wonde oɗo neɗɗanke ko neɗɗo mo anndanɗa hoore maɗa hari mo jogiti inɗe allahu subhanahu wa taala ɗe allahu andinimo tawata si o tororiɗe allahu tun allahu on jaabine hoɓɓe ini inde makko ko wiyeteno ko asif hoɓɓe go wi wona imam mujahid ko ustumu o inneteno ala kulli hal allahu alamu bi ismihi kono noon kanko oɗo neɗɗo o dari o tori allah wona imamu zuhri ɓe maki inde nde o tororno allahu tabaraka wa taala nayi ko wi'uno ko ya ilahi ilaha alhaqi ilaha kulli shay'in wahid la ilaha illa anta i'tini bi arshiha wokan wowluno ɗum ɗo dankikinki ari kisan mubasharatan olama tafsir woɓɓe go yaariyaɓe maki dankikinka leydi ki rewno ɗum no fof ko konguɗi ɗi tawata ko konguɗi ɗi en hato jina e muɗum ɗo e woɓɓe go wi wona imam mujahid ɓe maki ko o tororno allahu ko wino ko ya dhal jalali wal ikram mana muɗum o wowlu ko o faala torade kon ha gasi o noddiri allahu tabaraka wa taala ɗum ɗo on sati jomi meɗen tabaraka wa taala waɗani mum o pelletiɗe gandi ɗum ɗo ko karam oɗum waɗi annabi souleymana alayhi ssalam nde ɓe yiwno danki kinki yewti takko maɓɓe falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hada min fadli rabbi kamɓe annabi souleymana ɓe maki ɗum ɗo ko ɓural jomi an liyabluwani a ashkuru am akfur e hara mi jarnaymo kanko allahu kami yedde ɗum ɗo ko karama mo jomi meɗen tamintinani ka qur'an kadalika yumma meɗen maryama alayha ssalam allahu tabaraka wa taala o wi kullama dakhala alayha zakariya almihrab wajada indaha rizqa qala anna laki hada kamɓe annabi zakariya tuma kala nde ɓe naati ɓe tawi yumma meɗen maryama ka ɓe juulanta jomi maɓɓe ɗon ɓe taway ñaameteji ɗon ɓe taway ɗon ñaameteji ɗinno ñaameteji imam ikrima kañuma imam mujahid imam qatada ɓe maaki wa wajada indaha fakihata sayfi fi lchitai wa fakihata alchitai fi sayf mana muɗum ɓe arayno ɓe tawa ka yumma meɗen maryama ɗon ñaameteji muyanteji fruiji ɗi tawata ko ɗi anndanɗa hoore ma ko ɗi wowi heɓade e nder leydi ndin ɗon e nder saare nden ɗon ko e ndungu ɓe ara ɓe tawaɗi e ceeɗu walla ɓe ara ɓe tawaɗi e ceeɗu ɗi tawata ko e ndungu ɗi tawata ko wowɗi heɓade e ceeɗu tu oɗum waɗi kamɓe annabi zakariya tigi ɓe tawno ŋalɗini ɓe tele ko kamɓe woni addande ɓe ñaamete ko ɓe andi kon kono si ɓe tawi ɗon ɓe lamɗo ene maryama ko honno ɗum woni rama qalat huwa min indillah ɗum ɗo ko immorde ka allahu tabaraka wa taala yuma men maryama ko annabaɓe onno la wanane laaɓe ɓe onno ɗum ɗo samma karama wona noon ashabul kahfi eɗen andi qissa maɓɓe on woniri no ko ɗon nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe tabintinani en karamatiji wonande waliyaɓe allahu ɓen tabaraka wa taala ga sunna maɓɓe no jiya e muɗum oɗo hadise wonɗo ko sahihayni ittaɓe abdoullahi ibni umar radiallahu anhuma ɓeɗo yimɓe tato yaltunoɓe yawgol setew ɓe ari ha ɓe hewti ka burure ndiyan ɗan ƴewni ɗan fuɗɗi sajude ɓe ari ɓe naati ɗon e nder fammere naatugol maɓɓe allahu tabaraka wa taala addi hayre molanade fetere uddi ɗon fammere nde jonon mbaɓe woni ha ndiyan ɗan helti few on saati ɓe daari ɓe tawi pellet ɗo si ko doole maɓɓe ɗen ɓe wawata dirnude nde ɗo fetere idan ɓe heddoto ɗum neɗɗo goto e maɓɓe mo tata ko okkaɗo haqqille immorde ka allah o wi pellet ka wonɗen ɗo doole meɗen ittata en ɗo pehe meɗen ittata en ɗo ko si juumi meɗen yurmi ni en o itti en joni noon ko honɗum min mi faami ko goto kala e meɗen yo ɗaɓɓitu gollal ngal o gollanno allahu tabaraka wa taala tawi kadi ko o warrunongal ko ikhlasan lillah o torora ngal ɗon allahu subhanahu wa taala ndaren so itta en ɗo
ɓe wi goɗɗo e maɓɓe immi. ɓaawo immike o wi ko awiyo joomi si tawi pellet hiɗa annduno gollal ngal mi golluno ko fiimaɗa mi gollirnongal, ɗum woni miɗo marno baaba an kañumma e biro am. ɓeeɗo ɗiɗo ko ɓe nayeɓe wonno, an joomi an hiɗa anndi pellet ɓeeɗo hari miɗo ɗiggani ɓe moƴƴa. tawi kadi si mi yehi mi ɗaɓɓi ñaamete mi addi ko nde ɓe nafiiɓe gayni wo si min e ɓen wuri annden ɓen nafo. ñande goore mi yi teenugol ka buruure mi neeɓi toon mi addori ɓiraaɗan ɗan tawi kamɓe ɗiɗo ɓe huylike. heno noon mi waataɓe findinde e hinole ko woowi kon ko nde kamɓe ɓe nafi wo si ɓen wure nden nafo. e hoore ɗum ɓiɓɓe am ɓen kadi no weela ɓiɓɓe ɓen no wullude heege mi mari ɓiraaɗan ɗan haa weeti bimbi ko nde ɓe nafi si min e ɓen guri annden min heɓi ɗon ko men nafo. joomi siɗa anndi ko sabu maɗa mi warruno ɗum wona fi goɗɗo goo hara yandi ittan men nde fetere ɗo allahu dirni fetere nden seeɗa. kamɓe tigi ɓe faamine dirti kono nde gaynaali yaade. goɗɗo e maɓɓe kadi inni o wi ko ayyo joomi hiɗa anndi wonde ñande goore mi heɓuno gollowo mo tawata ko gollanoola mo gollanin mi haa gasi. mi yoɓi mo riwaya goo inni mi yoɓi mo maaro, riwaya goo inni mi yoɓi mo tun goɗɗum, kono o acci joddi ndi mi yoɓi mo ɗon ndin o yehi. on saati mi ɗetti ndin joddi makko ɗon mi gollitiri ndi. riwaya goo wi haa mi heɓa mi soodi ɗum ɗon dingira nayi. riwaya goo wi mi soodi dingira geloɗi, dingira nayi e dingira danni. ñande goo kanko on neɗɗo gooto o arti o tawinmi o anditi fii joddi ko ɓen halduno kon ari o landilan fii muɗum. mi inni mo koko rentuɗa ɗo fop immorde e geloɗi e nayi e mummunteji ƴettu fop ko an jeyi. o wi mi amodi wata jalkita. mi inni wallahi mi jalkitama koko accuɗa korrimi ɗum ɗo. siɗa anndi joomi mi jonnitunomo ɗum ɗo fof tawi kadi ko kulol ma fiima mi warri hara yandi ittan men fetere nden o dirninde kadi seeɗa kono tawi ɓe heƴata. neɗɗo tammo on immi ɓe anndi ɗo si tawi gooto no ɗon bonnoɗo ɓe yaltano. ko ɗum waɗi si tawi sa wonda e wondu e moƴƴuɓe ko noon ɓeeɗo si tawi bonnoɗo no e maɓɓe mo kala yeru moƴƴere mum nden ko allahu waɗi. waya kadi immi o wi joomiɗa anndi miɗo marno ɓiɗɗo bappa an sonnajo mo tawata mo jiyano e yimɓe ɓe mi ɓuri yiɗude e aduna tawi mo welanmi mi ɗaɓɓiri mo waɗugol zina o sali. mi yaari noon ha ñande goo ha ton jini e jawdi o ari o landilan yeru ko yahata dinar 100. mi inni mo mi jonnima jawdi ndi wosi a newni komi landima. o saati o wi wonde joni mi newni. o wi joomi mi yehi ha hewti jooɗagol e hoore koyɗe makko ɗen. on saati o inni mi ittaqillaha wala tafudda alkhatim illa bi haqqih. o wi hulu allahu tabaraka wa taala wata udditir nde ɗo hurundare si wona e haqqe mayre. o wi joomi mi memi taali mo few mi ɗefti kadi jawdi ndin mi jonni mo yehi. siɗa andi pellet ko fiimaɗa mi warruno ɗum kulol ma an joomi ittan men fetere nden. allahu itti fetere nden few ɓe hetti laawol maɓɓe ɓe yalti. eɗo na waliyaɓe wonno ko karama ɓe heɓi ɗo ko karama ɓe heɓi ɗum ɗo ko piiji ɗi tata hiɗi ɗuuɗi moƴƴa. so ndaari wona nde deftere nde jantide waɗden ishara e muɗum nanen deftere nde imamullah alaka'i ɓe waɗi ɓe janti fi muɗum no moƴƴa. aray sa ameɗen on ko heewuɗo kono ɓe yafoto no mari nukta gooto mo ɗumannotoɗen fi muɗum ko wonɗi woni on nukta mana muɗum no woodi piiji ɗi tawata iblisu alayhi lana no waɗa yimɓe ɓen tawa ko hidaa o yarantaɓe o ardana ɓe sifa ɗum ɓe hoyɗa koyɗi goo ma ɓe yiya piiji goo tawa pellet wona karama immorde ka allahu bal ko jamfa immorde ka makko kanko iblisu alayhi lana. no ari suufiyankoɓe no mari deftere ɓe innande lataiful minani ko windi nde ko gooto e karmokoɓe maɓɓe karmokojo maɓɓe no inne ibnu ata al iskandari. o addi toon piiji heewɗi ko itti oɗo wiyeteɗo ibnu arabi o tawata ko karmokojo suufi karmokojo wahdatul wujud. no addi toon qissaji ɗi tawata ko qissaji ɗi andanɗa hoore ma sa ndaariɗi a taway ko ɗumaji fijiranɗe cheytane fijiri. so ndaari wona ka almadkhal ibni lhaji kadi kamɓe tigi hiɓe janti yoga e sifa ɗin piiji no jiya e muɗum. ɓe janti ɗon wonde neɗɗo gooto mo tata ko jiyanoɗo e ɓeɗo wiyeteɓe almuridun. on neɗɗo o arno o jangi e juuɗe ceernojo o jangi ha
o acciti argol ka duɗal few karamo ko makko on saati ɗaɓɓiti taalibaɓe lambiɓe ɓi ene konto kaari woni ɓe inni a kaari de min accimo yiwde few wala ara o wi ɗaɓɓitanelam mo ha o ara ɓe ɗaɓɓitimo o ari ceernojo o landimo kanko taalibaɗo ane ko honɗum haɗuma ala arde darsu joni o wi a hari miɗo ɗaɓɓude kono mi yettike wonno mi janggande omi onno janggande ko fi yomi yetto manam yomi naatu aljanna mi naati noon aljanna ceernojo o wimo ko honno natirɗa aljanna o wi min si tawi niɓɓi jemma jomi meɗen imminay goɗɗo arananmi imminay sondu arananmi ndun sondu ndu itta lanka leydi ɗo ndu naɓanmi ka aljanna mi dakmi to si suba ha ɓattike ndu artiranmi on saati ceerno o wi joni sa fokkiti naɓoran ɓe haldi ɓe yehi ha ɓe yewti ka suudu o yo ɓe waali ɗon saga ka sondu ndu arata ɗon colal moolanagal iblisu alayhi lana no waylotono coli moolanagi o waylingi ɓe ari ɓe ɗiɗon noon ɓe ƴawi ɓe yehi ha colingi nabi ɓe ɗon e nokkure labinande moƴƴa on saati ɓaɓe yewti ɗon talibajo on immino juula wayni ceerno makko immoɗen juulen ceerno makko wi o way hadihi hiya aljanna ko aljanna mi ɗo juulataki mi ala juule kanko o juuli talibajo on juuli ha hewtoy takko ka fajiri on feerata ɗon colingi ari kadi wo may ceernojo wi o ha hande min mi nanali ka joomi mi wiisi yimɓe naati aljanna ɓe yaltay ko khalidina fiha min mi ala yalta ko ɗon ɓe jooɗi ɓe woni ɗon ha colingi immi fajiri on mba feeri hentinike tawi ko nokkeli ka salte hibbete poubelji kañum ma e soɓeji ka woni koye mum ɓe woni ko ɗon o faami ƴaka wonde ko cheytan woni ko arannomo ɗum noon heɓa ɗuɗuɓe ana cheikh l'islam ko ɓe janti kon ka kitabu nubuwat ɗa wona oɗo karmokojo molanaɗo woni cheikh abdoulkadir al jeylani andi oɗo yimɓe buyno sikkude ko neɗɗo bonɗo kono faame cheikh abdoulkadir al jeylani wona cheikh fousani ɓe makiri noon ka sharhu aqidati en ka sharhu kashfi shubahat on ɗon ko jeyaɗo min kibari ulamai ahli sunnati wal jamaa wa min fuhuli kibari ulamai lhanabila ko jokkuɓe mo arɗen aaƴi e makko no barkinorde gaburu makko on ɓe noddiri ɓe haadiriyankoɓe ma jeylaniyankoɓe ko ɓe woni majjude kono ceerno on ko jeyaɗo min ahli sunnati wal jamaa kanko ceerno on ñande gore mo rewa joomi makko tabaraka wa taala e mo juula o juuli ha o ɗon ɗa moƴƴa kawɗon ɗa noon on saati kisan o yii duulere ndiyan sammi e mayre o yari o ɗon ɗiɗi ɓawa ɗon ɗiɗi on saati o nani hawa karno inna wonde ana rabbuka qad ahlaltu laka almuharramat ko mi woni joomi ma mi dagintinanima kala ko harmi ko on saati ceerno on maaki idhab ɓe tutti taw few hawa kanka iwri ɗon ɓe maaki idhab anta llain lanatullahi aleyk ɓe maaki yaw immoɗa ɗon ko ayo cheytan huɗaɗo yo allahu huɗe on saati ɓaɗum waɗi ɓe wi wonde iblisa wowlituno hawa tigi ka kamɓe cheikh abdoulkadir el jeylani ɓe nani ɓa talibaɓe landike ɓe ko honno famirɗo wonde ɗum ɗo ko cheytani ɓe maaki goota o ronkuno wiide ana allah innani ana allahu ko wi ko ana rabbuka ɗum ko hollata taw wonde wona allahu tabaraka wa taala ɗimmitel muɗum ngel o wi wonde kad ahlaltu lakal muharramat ɗum hay annabaɓe ɓe daginanaka ɗi ko honno min mi dagintinante ɗum dina kanka timmino ina no woɗi piiji ɗi tawata ko arayɗi e neɗɗo on si neɗɗo on sikki wonde ko ɗi karamat hara o yeeyi ɗum waɗi si tawi kalam koɓɓen ɓe maaki wonde alshariatu ko hakima ko gayru mahkum alayha mi mana sharia on ko ñaawo wona ñaaweteɗo e muɗum kala koyɗol ngol hoyɗuɗa iɗa dagintinana ko harna ma iɗa tindina ko tabitali e nelaɗo alayhi salatu wassalam andu ko cheytane woni arde e maɗa iɗan haray e jama o yo andu wonde ahli sunnati wal jamaa no tabintini waliyankako no tabintini kadalika waliyaɓe wonande allah no tabintini wona noon waliyaɓe wonande cheytan an noon joomi men holli mo mari waliyaɓe cheytan no wari waliyaɓe allahu waliyu lladina amanu o wi walladina kafaru awliyauhum cheytan ana cheikh tagut ana cheikh alislam ibne taimiyata ɓe waɗiri noon ka deftere maɓɓe wiyetende alfurqan bayna awliyaillah wa awliyai alcheytan walla cheyatin ɗum ɗon fof ko ɓanginalngol e wonde wona kala neɗɗo nodditiɗo déjà waliyajo nodditota ko waliyu abada inda ahli sunnati wal jamaa al waliyu la yaddai bil walaya
o nodditotaa ko karamati ji yaltayɗi e makko ɗin kadi ɓeyni no jeeya ko ɗi andirte kanko etoto suuɗugol ɗi kono jombi men feññinayɗi anda subhanaka mukk waliyu wiyata min komi waliyu ko annabajo wiyata min komi annabajo ma komi nelaaɗo waliyu kadi ko feeñata e makko e teddule kon etoto suuɗugol kono ta wawata joomi meɗen ko addiriɗi ko fiyo ɗi feeño ɗi feeño hada wabillahi tawfiq وما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان الله ورسوله منه برا قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.